alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallimu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa shafiina wa habibina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ya ingidimna rogo yal subhanahu wa ta'ala jul anu tulero sallallahu alaihi wasallam eno way simna nun fogale ye imboktina dine fogale ye imboktina leçon in keke ka andona ye ahay layana jaadi ano tulero sallallahu alaihi wasallam inda ko hit hay na leçon dat ka nder fay ti andona ye ten imbaru jetade hay ten ref tulero sallallahu alaihi wasallam mete gartina adna bo yero ko lulan sallallahu alaihi wasallam ki andona ye a jega na digante faaga tulero sallallahu alaihi wasallam ahay rimtel maka ahay garit maka ahay garit adna maka komitenen ñaal harba hay fidik na ngol rabiul awal na hidole na layal amul fil kay ten ref hidole andone abraha a gara maka lay ana watin kakaba fane fandi mum tulero sallallahu alaihi wasallam ulama usir tan def jang na sira ale ambay la yaye ye yo no tulero sallallahu alaihi wasallam amina fud no tulero he ale tuler med e tuler ayelef yam amina yete fud no tulero sallallahu alaihi wasallam yek e ke andone ye rew yokwe ana yegan to ale tamit amina yo tulero sallallahu alaihi wasallam ye tulera rimel tulera garna adna aga leer fa andone alera la leran adna fefo tulero hay le yaye sallallahu alaihi wasallam aleten ahay bindal na lawhul mahfuz ten ref tuler fe andone ten na falaka to yaga yeturoga fi yakaga yaga adama ahay ref lang bondi rok saka hayran ful yete fi naka koy tale yam ibrahim alayhi salam o tulero he ibrahim hayda ahet roga yal te lulit tuler kam maka ten ref yete donna fondement fe kaaba fane to isa alayhi winum alayhi salam alayhi winum hena garanami ahmadano tel ten ref muhammad sallallahu alaihi wasallam to tamit yo yete fuduna sallallahu alaihi wasallam aga leer fa andone ya leran adna fefo fangon na fapum sallallahu alaihi wasallam fapna tuler abdullah ahay nyak to yaga tuler sallallahu alaihi wasallam riman ful yaga ahay no fudu yo rada'uhu sallallahu alaihi wasallam tan ref yo numinna tuler sallallahu alaihi wasallam tuler he etunu numin tan ref yo amina après suwayba tan ref pado ha andone abu lahab ten jekum après te bisal mana bani saad halimatu saadiya dalno numin te ref maga boyete jeg nekkida nahak yete jeg nekkida nahak koy suwara jega jeg maga yam tulere sallallahu alaihi wasallam yaga malaka angara nana ngaran yaga ahay suto retno ko balende fa yonu malaka we dalno maf dalo wet ngangum ne sallallahu alaihi wasallam ambatin maga bale ten ref ki andona ye ten ref jiko pa herake fo ki andona ye maga shaytane berta akino he bo jegneten katan malaka ke dalno batin dalo lahat he ñum le sallallahu alaihi wasallam fo zamzam dalo batnu bek gorke koy yaga jufa andet mena halima anjangto hin kete ngana yeta garna halima detin ka eten dara teddit te dalno nomit mena yo sallallahu alaihi wasallam fangonno yo tuler sallallahu alaihi wasallam yo no tuler ahay ñakit abwa te ref nder makka fo madina to yaga tuler sallallahu alaihi wasallam ahay jek kid beta fulleng yam tuler ayon fo yo amina tendet detik to ko rum def na madina yete ngata koy maga yo ma ñaktu abwa te ufel maga sallallahu alaihi wasallam ken dox ye tuler sallallahu alaihi wasallam hatna madina reta makka yete fafna abwa te aso rok subhanahu wa ta'ala pour ndaxte ziaré yo roga jabanin kaga yete ziaré una te lol alolan wete yontina tan sahabum ke ridwanullah alayhim ajma'in te dalo laye niyo ziaré apoy ke yam ana wetena fangon yeyo ñak na sallallahu alaihi wasallam ayman sikun ayman koy pada ha andona ye tulere ha jektin yefap ma ñak na sallallahu alaihi wasallam après teref mena tanu
Abdul Muttalib kiɗɗuɗak tanuma ñak e tanuma ñaka koye hay coɗin fafum Abu Talib ke taxna fafum Abu Talib yam Abu Talib ten ref kino he andone ten fogu faap no tuleer sallallahu alayhi wa sallam yaake faap xaga ten moƴna matna fapum we ken tax te doxno ten Abu Talib koy yete doxno ten yaga tuleer sallallahu alayhi wa sallam axay jeg kiid ɓeta tedak Abu Talib a damtin a aarin a dimbali in bo yeroga luluna subhan sallallahu alayhi wa sallam Abu Talib dal no damit bo naga Abu Talib a ñaktu Abu Talib ko yete ñaka rokena l'islam ken taxu kete damit no tuleer sallallahu alayhi wa sallam roga rabdano ten yam Abu Talib ten ref kina andone ten moƴu yelef mbugal na feɗel ken to tuleer sallallahu alayhi wa sallam alayhi moƴna yelef mbugal na feɗel ten ref Abu Talib to a rokene rokan ñafaɗi feɗel tiye woƴana hoole took tuleer sallallahu alayhi wa sallam a suto a fa fapum Abu Talib a ndet siri commerce yaga tuleer sallallahu alayhi wa sallam axe jekkiɗ har ɓaay fa ɗak taharatu amanatu fangol no tuleer sallallahu alayhi wa sallam a ref kino ha holna roga muccilin ita ref no ndebbo yete makna a muccilin naka na paher fo kena jegane jahiliya avant l'islam roga ciin jikko pa roga fiyanin tamit muse faɗo ɓillake to muse fi ka faherna to nonno hege kaga ken taxute and el kami winum al amin ten ref kino he andone a hoola hool yam fa lay ndigil fete antena fo nu ha kino doxnuna te dakkintom te dakkinin comme no coxton nona ken taxut Quraysh yete tabaxa kaaba fane yaga tuleer sallallahu alayhi wa sallam he jekkit ɓeta tedak kiit kaɓantadi fa ɓetak yete tabaxna bo pare te mbaro doon ɓillale hajarul aswad te ngicor kam den anna doon kan bo mata ñoxor maga te ndalo d'accord ndena fop alayhina et ka rokid roga fi tuleer sallallahu alayhi wa sallam te refe et no rokid a jang ɓillale a doonin palasum sallallahu alayhi wa sallam tuleer sallallahu alayhi wa sallam a maɗ a harbul fujjar yaga hay jekkid ƴiim fa jang tew no tuleer sallallahu alayhi wa sallam tuleer sallallahu alayhi wa sallam a jek a rew mayu avant te a hay jang Hadija yete jegne kid ɓeta kid ƴiim fa ɓetak yaga Hadija hay jekkid ka ɓanna heki yam tuleer sallallahu alayhi wa sallam ye adna ɗum nana Abu Talib te lay finang mo jallik pour wag no damin yaga tere tumena Hadija te jal foten Hadija fokatin fo kino leng maysira ten do te yon siri yete ngat na koy kino he kete ga anano tuleer sallallahu alayhi wa sallam no hool fo fa fo ndigil te jangto Hadija kete ga na Hadija ga kaga no tuleer sallallahu alayhi wa sallam te layin tuleer sallallahu alayhi wa sallam jang Hadija te refo tem tuleer sallallahu alayhi wa sallam continue na jikko kaga andone tena ante bo yerogo luluno sallallahu alayhi wa sallam te refo tuleer sallallahu alayhi wa sallam andame maga indey ka inchallah bo jotay laka inchallah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad